Kuliah Kristus saruyu paicanyane taki wawana kapal. Kuliah Kristus yu paicanyane takin kilata tapi tusan tagi barua sarkhab fanyane. Kuliah Kristus yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Kuliah Kristus yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Wajama sa kaspiya daw iglesia markutan hapulan Kristo aron nagapayo pa'y janyane. Kuliah Kristo yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Kuliah Kristo yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Kuliah Kristus saka yatama yan tawi nagkabasata tapsa hanik hipundasa tatitum pisarkhab fanyane. Kuliah Kristus yu paicanyane takin kilata tatitusan tagi barua sarkhab fanyane. Kuliah Kristus yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Kuliah Kristus yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Wajama sa kaspiya daw iglesia markutan hapulan Kristo naroon nagapyo pa'y fanyane. Kuliah Kristo yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Kuliah Kristo yati paratan yan tau basatap sahan kipun tasatitum sarkhab fanyane. Munata hilata kuliaga hanak hiparuntasa nalakataru sarta